Sejaf Khalid, di IG saya Sejaf Khalid. Kalau di Facebook saya Sayyid Khalid Asgar. Nah, promosi juga selain tari India dia juga ada tradisi, ada juga ada dari Asia sampai daerah-daerah, pokoknya lengkap punya lah. Oke, langsung dari Kang Icus. Oke, ini dia Bipasa Basu. Oke, Karisma Bollywood Bersama dengan si ganteng kita. penonton. Dia lebih dari pemain. Karisma Bollywood. Ini dia. Asik. Inilah persembahan dari Karisma Bollywood. Asik. Aban, sini beda. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत मिलके स्वैग से करेंगे सबका स्वागत Y'all ready to bring the riff back? Masih bersama Karisma Bollywood ya. Penampilan yang begitu memukau. Asik, asik. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत Tepuk tangan yang berikan buat Karisma Bollywood. Wow. Boleh dicoba kembali? Seperti kunang-kunang. Betul sekali. Itu baru persembahan kita. Iya, persembahan. Karena ini Baik, ya. baru memang kita mencari yang baru-baru lagi. Nah. Perkenalkan latihannya cuma sehari. Tapi sehari. Sehari cuma latihannya. Jadi hari belum aja ya. Baru. Jadi memang Karisma Bollywood itu menampilkan yang terbaru. Tapi yang perlu diberitahu